mu makuru aramutse ari kuvugwa ndetse yatumye abantu batandukanye bumirwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangajwe imbere na Perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu Son Excellence kabisa yamaze gukora ibara, ashyiriraho amafaranga menshi M23. Aya mafaranga yashyizweho gute, byagenze gute, iyi operation iteye ite? Ibi byose bikubiyemo amakuru twaguteguriye. Nyaboneka turagusaba inkunga imwe rukumbi yuko uri buze hano munsi ukareba ahantu handitse like, ubundi ugakanda like, ukemeza yuko uzahorana natwe iteka ryose. Usibye ibingibi kandi uraza no kuba ushimangiye yuko iyi nkuru iri bugende ikagera ku bantu batandukanye ndetse bakarushaho kugenda bamenya ibintu bikomeje gukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuri ubu amakuru aravuga yuko yamaze gushora akayabo k'amamiliyoni nyuma yuko ayo yagerageje gushora ku rugamba yahiye cyangwa se atakoze icyo yagombaga gukora. Noneho biravugwa yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yashatse kwataka M23 mu buryo buri politike. Ibingibi bize gusobanuka neza, hari abantu bamwe na bamwe baba batabyumva, ariko kugira ngo ubisobanukirwe nukuza kuza hano tukagusobanura cyangwa se ukagenda wumva amakuru atandukanye ndetse ukagenda wumva aho bihurira kugira ngo urusheho kugenda umenya uko ibintu bihagaze. Iki gitondo rero amakuru akomeje kugenda ahinduka ikibazo cyangwa se akomeje kugenda agarukwaho n'abantu batandukanye. Na amakuru yamaze kumvikana ko noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yahaye amafaranga umuryango wa Human Rights Watch kugira ngo uyu muryango ube wafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinje M23 gukora ibikorwa bihohotera abaturage. Mbese ibingibi bibuze gufasha iki Tshisekedi? Biraza gusaba ko ukurikira witonze kugira ngo uze kumenya amakuru ndetse umenye na buri kimwe kubyerekeye n'ubundi aya ma operation akomeje kugenda acicikana. Nyuma yuko ku munsi w'ejo twagiye tugaruka ku nkuru zabaye cyangwa se ku nkuru zihari, aho abasirikare bangora bamaze gusesekara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baciye i Burundi. Abangaba icyari kibazanye cyangwa se intego yabo nyamukuru nukuza guhangana cyangwa se kuza kugerageza ngo barebe yuko bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yakwigobotora cyangwa se kuba yatsinda n'ubundi uyu mutwe wa M23. Icyakora nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ibyo yari ifite byose kugira ngo irebe yuko yatsinda cyangwa se yahashya uyu mutwe wa M23, ibingibi byamaze gusa nkaho biyisiga cyangwa se bisa nkaho biyiyobera nyuma yuko M23 yagiye batsinda mu buryo bw'intambara cyangwa se mu buryo bwa atake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze, yemwe na coalition yose cyangwa se uburyo coalition ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye itera imbere cyangwa se yagiye ikura. Ibi byose ntibyabujije M23 gukomeza gutsinda. Amakuru hari kugeza ubu rero nayo ndaje nkomeze ngene nyasobanura mpereye ku murongo. Nyuma rero yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye yuko M23 iri determine ndetse yiteguye gukora ibishoboka byose ngo nayo ibe yatsinda uru rugamba cyangwa se ibe yahashya mu buryo bweruye n'ubundi ibitero byose bizaturuka i Kinshasa, haje kumenyekana amakuru ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye byanze. Noneho biza gutuma iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka gukoresha Human Rights Watch kugira ngo ize ishinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yaba ikomeje gutakaza abantu biturutse kuri M23. Iyi Human Rights Watch yashinje M23 ko ngo yakoreye iyicarubozo abanyamakuru mu bice igenzura, ariko kandi inayishinja yuko ikomeje kwentertaininga cyangwa se gushyigikira ubugome ndetse n'urugomo rukomeje gukorwa n'ubundi ngo mu bice yigaruriye. Kandi ibingibi ni kimwe mu maturufu akomeye M23 imaze igihe irishisha ikereka amahanga ati twebwe ikintu cya mbere tubanje imbere ni ukwita ku mutekano w'abaturage kandi tukabikora neza. Ibingibi rero byaje noneho kuba bitobwa cyangwa se byaje kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kubyangiza
bikavugwa yuko ibi ngibi cyangwa se ibi byabaye ari igitekerezo cyatanzwe na perezida w'u Burundi ngo nyuma yuko abayobozi ba M23 bagaragaje kumusuzugura. Uku kumusuzugura avuga ngo ni igihe yagerageje guhamagara n'ubundi abayobozi bo muri M23 ariko bakamubwira yuko badakeneye ibiganiro na bimwe na Repubulika y'u Burundi, ari nacyo kintu ngo baje guheraho cyangwa se yaje guheraho agira inzigo yo ku rwego rwo hejuru ayigirira M23, bikanavugwa ko yagiriye inama mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko nyuma y'ibyakozwe byose no kuvuga ngo amafaranga yose yashowe muri uru rugamba ariko bikaza kurangira n'ubundi coalition ikomeje kurutsindwa biturutse ku kuba M23 yaragiye itsinda iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo buri politike. Aravuga ati noneho nituramuka dushizeho iyi gahunda yo kubakoresha cyangwa se gukoresha n'ubundi iyi Human Rights Watch tukabashinja yuko bagiye bafunga ndetse bakanica urubozo abanyamakuru, ahangaha turaza kuba tubatsinze icy'umutwe. Ibi rero nibyo koko uyu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabyumvise vuba, arangije ahita afata umwanzuro wo guhita yihutira guhita akora iyi gahunda. Bivugwa yuko yatanze ibihumbi 40 by'amadolari ya Amerika akabihereza umwe mu bashinzwe gucollectinga data n'ubundi wo muri Human Rights Watch. Aya makuru rero yakomeje kugenda yumvikana, ariko M23 nayo irabizi ndetse yamaze kumenya yuko ari guverinoma ya Kinshasa ibiri inyuma ndetse nicyo bagendereye. Ibi byose bakomeje kugenda babihuza. Ikindi, hari amakuru yakomeje kugenda acicikana, ariko mbere yuko tuyageraho reka nze gato mbanze ngaruke ku cyo M23 yavuze kuri ibi ngibi bashinjwa. Umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahakanye bwivuye inyuma ibirego by'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka abitwa RCF ushinja gufunga no kwica urubozo abanyamakuru. Ibi ngibi kandi biraturuka kuri amafaranga cyangwa se kuri iyo kope yakozwe, amafaranga agatangwa muri Human Rights Watch, noneho yamara gutangwa ahawe uwo data analyst wabo akaza guhita yinjirira aba bo mu muryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka RCF, noneho bakavuga yuko ngo M23 ngo yagiye yica abanyamakuru. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri yagaragaje yuko iriya raporo ya RCF igamije gusiga icyasha AFC M23, anenga uburyo uriya muryango uvuga yuko wakoresheje mu gukusanya amakuru, ndetse bananenga bikomeye cyane kukuba umuryango nk'uyu uri mpuzamahanga wemera kubijya ruswa. Kanyuka kandi yanenze iyi RCF kuba yarakoze raporo yayo igendeye ku nkuru zitarizo zagiye zitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, aho kuba ibimenyetso bifatika by'ibyabereye kuri tere. Noneho kandi akanavuga yuko banagendewe ku butumwa cyangwa se kuri message cyangwa ku mabwiriza yatanzwe n'usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa. Ibi rero bikomeza kugenda bihinduka uruhererekane, bigakomeza kugenda birushaho kuba bibi cyane, ariko M23 n'ubundi yo igakomeza kwitwara gitwari. Ibi ngibi birakomeye ndetse bifite icyo bisobanuye. Rero nyuma yuko iyi M23 itezwe uyu mutego na guverinoma ya Kinshasa, kuri ubu Kinshasa baricaye bategereje kuza kureba uko n'ubundi iyi M23 iza kwikura muri uyu mutego yamaze gutegwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Iyo ni inkuru ya mbere ivuga uburyo Kinshasa yashyira amafaranga menshi M23. Hagati aho mu yandi makuru aramutse avugwa, Ikarehe ibitero bya Wazalendo byahitanye abasivile basaga 11 n'amatungo arasahurwa. Hanyuma ikindi kintu uri bumenye nuko imbonera kure n'abarwanyi bavuga ikinyarwanda ba FDLR bari gutozwa n'ababazungu baturutse muri Blackwater cyangwa se babacanshuro ba leta ya Kongo. Bikaba bivugwa ko ari kope ikomeye cyane
yakozwe n'umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana, akaza kumvikana n'ubundi na Kisekedi, bagafata bamwe mu bacanshuro ngo bajye gutraininga n'ubundi ababo muri FDLR ndetse n'imbonerakure zo mu Barundi. Bagambiriye iki? Ngo barashaka gutera u Rwanda. Reka gatoya rero nze mbanze nitse kuri iyi nkuru yabereye Ikalehe nyuma yuko aba barwanyi ba Wazalendo baje kwataka AFC M23 igahita ibasubiza vibaya sana ndetse ikabasubiza inyuma. Amakuru ahari ari kuvuga yuko haguyemo abasivile basaga 11 ndetse iyi Wazalendo ikaza kugera ku mugambi wayo kubera yuko ijya kwataka cyangwa se ijya gutera n'ubundi aka gace yari ifite gahunda yo gusahura amatungo ngo bajye kurya, ngo bavuga ko bakumbuye inyama. Guhera rero mu ijoro ryo ku itariki ya 23 ndetse no kuri 24, ni ukuvuga ngo ku ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri w'ejo hashize, biravugwa yuko ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo na Wazalendo zagabye igitero karundura ndetse bagaba iki gitero nkana ku baturage bo muri teritwari ya Karehe. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 n'ubundi muri ya gahunda yabo yo guhita batabaza amahanga, rivuga yuko mu mudugudu wa Acumuyaga abantu 5 bishwe bunyamaswa, undi arakomereka bikabije mu gihe amatungo y'abaturage yasahuwe mu buryo bwari bwateguwe. Bikavuga yuko rero inzara ikomeje kuvuza ubuhuha, ari kimwe mu bikomeje gutuma n'ubundi aba basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kwinyabya, bamara kwinyabya bakaza kwiba amatungo y'abaturage, bamara kwiba amatungo y'abaturage ngo bakajya kurya kanyama, kubera ko ngo bakomeza kugaragaza yuko ako kanyama bagakeneye. Ibi ngibi tuzagenda tubigarukaho mu makuru yacu, ariko kandi ikindi kintu uri bumenye, iyi nkuru niyo kwitondera, imbonerakure ndetse n'abarwanyi ba FDLR bashya babonye umutoza mushya waturutse mu bazungu cyangwa se muri Blackwater. Mbese ibi ngibi bisobanuye iki? Ibi ngibi biraza ari igihamya cyangwa se ari ibyemeza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite gahunda n'imwe mu kubahiriza amasezerano ya Washington yamaze gushyiraho umukono. Ibi bizasaba ko tubigarukaho muri operation ikomeye. Amakuru aturuka gusa mu gihugu cy'u Burundi aravuga yuko mu ishyamba rya Kibira riherereye n'ubundi muri commune Bukinanyana ni mu ntara ya Bujumbura hari kubera imyitozo ya gisirikare ikomeye iri guhabwa abarwanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure zari zarohejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakaza gutsindwa kubera uburyo ngo M23 ifite imyitozo idasanzwe. Aba rero ngo bateguwe ngo baze bahangane n'iyi M23, ariko bakaba batizeye uburyo baza kwica mu nzara, kubera yuko iyi M23 imikino ifiteyo ni mikeya, ntabwo ugizanaho ibyo bintu. Ariko amakuru ahari kugeza ubu ndetse aramutse ari kuvugwa nuko mu Kibira hari kubera imyitozo ya FDLR ndetse hakabera imyitozo y'aba barwanyi b'imbonerakure. Ikigenderewe ngo nuko bagiye gushorwa mu rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, banitegura kwambuka bajya gufata igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu inshuti yanjye, niba ari ubwa mbere dusuye hano tukugezaho amakuru yarayavugwa ndetse naramutse ari kuvugwa, aya akaba ayo makuru aramutse none mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 3 2026. Turagusaba ko dutera inkunga imwe yonyine, ni ukudukandira like hano munsi kugira ngo aya makuru tuba twakoze azajya komeza agenda agere no ku bandi. Ariko ikindi kintu tugusaba nuko uzajya ukorasha cyangwa se usangiza abandi ibi biganiro kugira ngo aya makuru arusheho kugenda agere kure. Mu ngingo singenzi twagarutse ku kuba leta ya Kinshasa yashyiriye amafaranga menshi M23 kugira ngo irebe ko yayitsimbura cyangwa se yayitsinda mu bijyanye na politike, ariko kandi twanagarutse uburyo iyi operation yakozwe, uburyo amafaranga yacishijwe ruhinga nyuma ndetse n'uko angana. Hanyuma tuza kugarukira ku buryo inzara ikomeje kuvuza ubuhuha muri Kinshasa ndetse no mu basirikare bayo, bakaba batangiye kujya kugaba ibitero ku baturage kugira ngo babibe amatungo yabo, noneho
babone uko babaho. Hanyuma icyanyuma dusoreje ku nkuru ivuga yuko Uburundi nk'uko bwari bwarabyemeye mu masezerano bakoranye na Kongo Kinshasa yuko bazatoza FDLR, ubu ngubu hari abatoza b'Abarundi ndetse bafatanya n'abazungu baturutse muri Blackwater, bakaba bari gukorera imyitozo idasanzwe mu kibira batoza ingabo n'ubundi za FDLR ndetse n'imbonerakure ngo bose baze bitegure batake u Rwanda. Mbese bizabakundira? Ese amaherezo azaba yahe? Ibi byose tuzakomeza kugenda tubigarukaho, ariko nyaboneka niba bwa mbere dusuye uze kudutera inkunga, ariko turanakwifuriza yuko wakomeza guhaha ugahirwa cyangwa se ugahaha ukaronka n'ibyo yagejeje gukora byose bigacamo. Mukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, turabakunda cyane.